Integralna analiza PC21 L39NG AT6 A29 M346 i L15B u odnosu na flotu 9 jednoseda i 3 dvoseda Rafale F4 sa fokusom na resurse, radarsku obuku, kinematiku i operativnu dostupnost. Šta je lift i zašto distinkcija nije terminološka? Rasprava o izboru trenažne platforme za ratno vazduhoplovstvo Srbije često meša dve kvalitativno različite kategorije aviona. Napredni trener i lift ili lead-in fighter trainer nisu sinonimi i ta razlika nije terminološka već arhitektonska. Metodološki nije opravdano da Srbija traži direktnu zamenu za G4 klasu trenažnog aviona. Fokus nije na zameni starog aviona, već na uspostavljanju pipeline-a obuke koji omogućava razvoj lead-in i naprednih veština pilota za 4,5 i 5. generaciju. Platforma klase Lift nije samo avion za obuku, ona je integralni element učenja rada sa radarskim sistemima, BVR taktikom, manevarskim instinktima i multisenzorskom koordinacijom. Napredni trener koji ne ispunjava lift kriterijume ne može fizički pokriti lead-in fazu. Proceduralna obuka na turbopropu ili naprednom trenažnom avionu bez lift sposobnosti može delimično preneti znanje, ali ostavlja kritičan jaz u praktičnoj obuci pilota koji prelaze na Rafale F4. Lift nije avion koji je samo brz, moderan ili opremljen staklenim kokpitom. Lift je avion čiji digitalni fly-by-wire ili FBV sistem upravljanja može biti reprogramiran da simulira karakteristike upravljanja ciljanog borbenog aviona za koji se pilot priprema. Mehanička komandna upravljanja kakva imaju L39NG i FTC 2000G uvek daju iste fizičke odzive bez mogućnosti rekonfiguracije. Avion sa staklenim kokpitom ali mehaničkim komandama može prikazivati moderne informacije, ali ne može simulirati ciljnu platformu. Fly-by-wire nije jedno od poželjnih svojstava lift aviona, to je preduslov. Ključna razlika između fly-by-wire i mehaničkog upravljanja u kontekstu lift sposobnosti. Rekonfiguracija upravljačkih karakteristika, fly-by-wire da, softverski, mehaničko ne, fizički fiksno. Simulacija odziva ciljnog aviona, fly-by-wire da, mehaničko ne. Reprogramiranje osjećaja komandi ili control feel, fly-by-wire da, mehaničko ne. Lift sposobnosti, fly-by-wire da, mehaničko ne. Primeri platformi, fly-by-wire L15B, M346 i PC21, mehaničko L39NG i FTC 2000G. Pored fly-by-wire arhitekture, savremeni jet lift avioni uključuju radarski rad u realnom vremenu sa modovima kakvi se koriste u borbenoj upotrebi RWS, TWS, STT, lock-up, lock-down geometrija. Ovo je ključna razlika u odnosu na turboprop i avione poput L39NG. Pilot na jet liftu razvija instinktivni osjećaj za upravljanje radarskim ciljevima, daljine BVR angažmana i taktičke odluke pod vremenskim pritiskom, veštine koje proceduralna simulacija u kokpitu turbopropa može samo delimično replicirati. Srbiji ne treba zamena za G4 u vakumu. Srbiji treba avion koji se može koherentno smestiti u pipeline obuke pilota koji prelaze na platformu 4,5 ili 5. generacije. Ako se umesto toga uzme avion koji taj uslov ne ispunjava,
nastaje gap u pipeline-u, nema platforme koja premošćuje jaz između osnovne obuke i borbene konverzije na tehnički verodostojan način. Taj teret onda pada na dvosede Rafale i tu onda počinje operativni problem specifičan za srpsku flotu. Strateški kontekst srpske flote. Ratno vazduhoplovstvo Srbije ulazi u period transformacije prelaskom na Rafale F4. Najveći izazov nije samo operativno uvođenje aviona, već izgradnja kompletne infrastrukture za obuku koja osigurava brzu, efikasnu i jeftinu izgradnju kadrova, minimalno trošenje resursa Rafala, posebno dvoseda, i realnu BVR obuku i radarsko iskustvo pre ulaska pilota u Rafal. Srbija uvodi 9 Rafal F4 jednoseda ili Rafal C kao primarnu borbenu platformu i 3 Rafal F4 dvoseda, Rafal B, kao multifunkcionalnu borbenu platformu koja pored primarne uloge u specijalizovanim misijama poput SEAD-DEAD operacija, elektronskog ratovanja i multisenzorske koordinacije te komandno-nadzornih operacija složenog dejstva, pokriva i konverziju pilota na taj tip vazduhoplova. Dvosed nije trenažna verzija poput dvosedih MiG-29UB, to je punokrvni borbeni avion sa specifičnim prednostima nad jednosedom, posebno u misijama zasićenim informacijama. Korisnici Rafala poput Francuske, Egipta, Indije i Emirata dvosed standardno koriste kao platformu za komandovanje, nosioca specijalizovanih EV modova i optimizovani avion za misije visokog kognitivnog opterećenja poput Strike, SEAD i DEAD. Zbog toga njegovo korišćenje kao primarne trenažne platforme ima direktnu operativnu cenu. Različite zemlje koriste različite modele. Francuska se oslanja na turboprop PC-21 uz flotu od više od 150 Rafala gde dvosedi nisu usko grlo. Italija i Grčka koriste M346 jer njihove flote nisu beskonačni i operativni pritisak ne dozvoljava trošenje skupih sati lovačkih aviona za obuku. Srbija ulazi u kategoriju zemalja sa malom flotom vrhunskih borbenih aviona i tu se logika Francuske prestaje primenjivati. Ključna razlika nije doktrinarna, već aritmetička. Francuska ima 60 do 70 dvosedih Rafal B i razvijenu simulatorsku infrastrukturu koja nadoknađuje deo onoga što jet lift daje fizički. Srbija ima 3 dvoseda i tu infrastrukturu tek treba da izgradi. Taj razlog sam po sebi menja logiku izbora platforme. Zahtevi obuke za prelazak na Rafal F4. Piloti Rafala moraju biti sposobni da efikasno upravljaju RBE-2AA AESA radarom i svim modovima rada, BVR angažmanom koji uključuju identifikaciju i selekciju ciljeva, FOX 1/3 logiku, integraciju s data linkom, taktiku multiplexera i time on target planiranju, višestrukim BVR scenarijima, kontinuiranim manevarskim zahtevima do 7 odnosno 8G uključujući transonične i supersonične režime, HOTA sistemima i multisenzorskom integracijom te simultanim upravljanjem senzorima i koordinacijom sa drugim jedinicama. Svaka od ovih veština zahteva stvarni nalet ili rad na fizičkoj platformi kako bi pilot razvio instinktivni osjećaj za avion i njegov radar. Stepen prenosa veština razlikuje se po kategoriji platforme, turboprop omogućava proceduralnu BVR obuku, ali bez stvarnog rada na radaru i kinematičkih instinkta. Jet lift omogućava fizičko upravljanje radarom, stvarni manevarski osjećaj i transoničnu i supersoničnu dinamiku, što znatno smanjuje potrebu za satima na Rafal dvosedu. Razlika je ključna. Od turbopropa pilot dolazi na Rafal sa znatnim manjkom veština koje dvosed mora da nadoknadi, dok jet lift omogućava da se većina osnovnih i naprednih radarskih i manevarskih veština već savlada.
Napomena o prirodi evaluacije. Pre analize pojedinih platformi važno je ukazati na strukturnu karakteristiku tekuće evaluacije platformi od strane srpskog RV-a koja direktno utiče na njeno tumačenje. Tekuća evaluacija obuhvata platforme iz fundamentalno različitih funkcionalnih kategorija, što na prvi pogled može delovati nekoherentno, ali po svemu sudeći odražava dve odvojene operativne potrebe koje se istovremeno istražuju. Jet lift avioni L-15B, M346, turboprop lift PC-21 i napredni trener L-39NG adresiraju pipeline obuke pilota za Rafal, dok laka jurišna platforma AT-6 Wolverine i laka napadna Coin platforma A-29 Super Tucano adresiraju zamenu jurišne komponente Super Galeba. Prisustvo AT-6 i A-29 u evaluaciji platformi bez lift sposobnosti, bez air-to-air radara i bez fly-by-wire arhitekture ukazuje da tender verovatno istovremeno pokriva i zamenu jurišne komponente Super Galeba odvojeno od lift pipeline zahteva. AT-6 Wolverine je turboprop laka jurišna i naoružana izviđačka platforma bazirana na T-6 Texan 2 treneru, A-10C misijskim računarom, F-16 HOTA sistemom i Link-16 Saddle data linkovima. Moderna avionika taktički relevantna platforma za CAS i ISR misije, ali bez vazduh-vazduh radara i bez lift sposobnosti. A-29 Super Tucano spada u istu funkcionalnu kategoriju. Brazil ga danas koristi kao naprednu trenažnu i laku jurišnu platformu, dok Gripen F-20 preuzima lead-in i konverzijsku fazu pre samostalnog prelaska na Gripen. Ovaj model funkcioniše jer Brazil raspolaže sa 8 Gripen F-20, planira proširenje flote i lokalno proizvodi avione po SAB licenci, uz Embraer kao industrijskog partnera što mu daje industrijsku osnovu da opterećenje dvoseda u obuci podnese bez strateških posledica. Srbija sa 3 Rafale B dvoseda, fiksnom flotom i potpunom logističkom zavisnošću od Francuske, te pretpostavke nema. Ove dve potrebe, lift pipeline za Rafale i laka napadna platforma kao zamena jurišne komponente G4 zahtevaju različite odgovore i različite kriterijume vrednovanja. Objedinjavanje dve funkcionalno različite potrebe u jedan proces prikupljanja podataka može delovati zbunjujuće posmatračima izvana i otuda potiče deo analiza koje pogrešno izjednačavaju sve kandidate kao da se takmiče za istu ulogu. Ova analiza fokusira se isključivo na lift dimenziju evaluacije. Pregled svih platformi u evaluaciji prema funkcionalnoj kategoriji. L-15B kategorija jet lift, lift sposobnost da, air-to-air radar da. M346 kategorija jet lift, lift sposobnost da, air-to-air radar da. PC-21 kategorija turboprop lift, lift sposobnost delimično, air-to-air radar ne. L-39NG kategorija napredni jet trener, lift sposobnost ne, air-to-air radar ne. AT-6 Wolverine kategorija laka jurišna ISR, lift sposobnost ne, air-to-air radar ne. A-29 Super Tucano kategorija laka napadna Coin, lift sposobnost ne, air-to-air radar ne. Platforme u evaluaciji lift kandidati turboprop kategorija Pilatus PC-21. PC-21, iako nije jet avion, koristi sintetičku avioniku visokog fideliteta programabilnu prema procedurama ciljnog aviona, upravo zbog toga ga francuske snage koriste kao jedinu stepenicu pre direktne konverzije na Rafale, pipeline koji glasi PC-21 pa direktno Rafale B nije kompromis već svesna doktrinarna odluka. Međutim, ovaj model funkcioniše u Francuskoj jer postoje dve ključne pretpostavke kojih u Srbiji nema.
Razvijena simulatorska infrastruktura koja nadoknađuje ono što Jetlift daje fizički i brojna flota dvoseda koji mogu pokriti ostatak obuke bez operativnih posledica. Za Srbiju u ranoj fazi bez te infrastrukture i sa samo 3 dvoseda PC-21 kao jedina platforma pre Rafala prenosi ceo teret intermedijalne i taktičke obuke direktno na dvosede. Jetlift kategorija Leonardo M346 Master i Hongdu L-15B Falcon. M346 je etablirana lift platforma sa dokazanim pipelineom ka više tipova borbenih aviona, uključujući Eurofighter i F-35. Koriste ga Italija, Grčka, Singapur i Izrael, što potvrđuje doktrinalnu fleksibilnost platforme. Radar M346 pokriva punopravne lovačke modove uključujući RWS, TWS, STT i LPI, što znači da se glavni deo radarske i taktičke BVR obuke može sprovesti pre ulaska pilota u Rafal B. L-15B je supersoničan opremljen taktičkim radarom sa istim spektrom modova RWS, TWS, STT, GMTI, SAR, ISAR i LPI, fly-by-wire arhitekture i razvijen specifično kao lift platforma. Po izjavama kineskih predstavnika s međunarodnih sajmova odbrane, avion je konfigurabilne avionike sposobne da simulira i zapadne lovačke platforme, što bi u srpskom kontekstu značilo mogućnost konfiguracije prema Rafal MMI arhitekturi. Uz to, L-15B se uklapa u već uspostavljeni kineski vojno-tehnički ekosistem Srbije, uz povlašćene nabavne uslove koji su predmet posebne saradnje.